Soy Joan Carles Kuderk e soy artista plasticien d'expression occitana, mais des artistes d'expression occitana, parce que la langue nostra, l'espace nostro, che è une source di ispirazione forse importante e che prende une partie grande di mio lavoro. Empleghi lo mood de plasticien parce qu'il peut y mettre un film de causes de dins qui me permet de dire que je suis pas sous le même peintre, sous le même sculpture, sous le même dessinaire. Nous, je fais empleghi un film de médium et donc je fais des dessins, des peintures, des per la fuste, des per la parete, des per le papier. Poi tabe faire des typographies, tabe des graphismes, des cops ensaggiare de farga de color, amb les espaces géologiques del médium de France. Donc aquí le mode de plasticien m'agrade plat, qui permet de mener des causes nébuleuses où se peut y mettre un film de causes. Aquello pratique d'une art d'expression occitane benguet a Melutin. Pensi que Berto Di Romei a une mescladis entre ma jovenesse, che sono nascut a Paris, ma los parents me mandaron a l'époque al país, a Bayrou, quand era adolescent. Comenceri de faire des graffitis un peu d'impertut dins la grande ville, a Munnaut. Donc après, j'ai fait des études de typographie, il y a eu la lettre à le graffiti, puis à la typographie. Après plus d'études, j'ai fait des graphismes. À un moment, j'ai décidé de tout mescler, de mescler à quelle pratique del graffiti, des études de typographie, de las belas artes, et à qui des dins benguet la langue. Et j'ai fait une main de ramal, mais tout à coup, à mescler tout à coup. Podi dire també que a Crespi, a Bayrou, quand suis anat visitar l'hostal de Joan Boudou, qui me suis dit que serait une bonne cause de mesclar la langue et la pratique plastique. Aïda Issat, la capitale, et donc suis vengut aquí, embaixador, a Biarritz. Ja j'ai décidé de Berto Di Romei apprendre la langue. J'ai commencé d'encontrar des mondes, et de présenter mon travail, de mostrar ce que ride fa. Aquí vengueron los premiers projectes, de cops en cops, cada cop que hi havia un projecte nouvel, ne venguet un autre, et encara un autre, et demaiem mai de visibilitat a l'hora d'art, que la miu no vida. Fau pas que pintar, e dissenyar, e faire de parets en occità. Suis accueillit aquí, dans la librairie chez Simone, per une mostra que se sono La Bousilla. Dins aquel treball e també dins d'altres, hi ha dues causes que són importantes per eu. Aquella idea de somni desrevellat i de se dire d'ensatjar de bastin rebat pel món per la població que viu aquell món occità. Et une autre cause qui est importante, c'est la source de la création populaire. C'est-à-dire que la création n'est pas une cause qui concerne seulement une intelligence, qui ne concerne pas seulement un monde qui ne nous concerne pas, mais qu'il y a des causes de travail dans la vie habitante, dans le travail, dans la nature, dans le fait qu'il y a un monde à l'entour de nous autres. Et que c'est important de le montrer. Dins aquell drallo de fa viure lo somni desrevellat, abem muntat amb Melisande Artus un col·lectiu que se sona l'Appel, la praxis etnique lliure. A la debut era és toujours una col·laboració amb el magazine Lo Diari, donc abem començat per una pàgina on abem començat per fargar d'imatges amb la presència de la llengua. Donc abem convidat d'artistes per crear, per fargar d'imatges amb la llengua. Abem decidit que seria prou interessant de convidar encara mai d'artistes, de ne cercar e de ne trapar, que és complicat, que n'hi ha pas tant, mas començam de ser una pitjona molonada, donc som una col·lecció
che insaggia de basti une colla che travaille all'intorno della materia occitana. E per acco fa continuiamo dunque lo lavoro a melodiari, din la rivista e amb un site internet che si sono La Galeria, on se pot crompa d'art d'expressió occitana e anem faire un film d'autres causes. Ma sem de nous recampa, de nous amulunar per essere un buci mai fort, basti une présence plastique d'expressió occitana. Aquel drai popular din la creació din l'Umiejorn de France, pensi che già aquí se podun trapar de mund del costat de la Mediterranea a Seto, amb el paire francès ou la figuració lliure, ja el mund aquí era de treballar une matèria popular, fogueron a cercar d'aisinos, de percarrieros per hi crear dessus. Hi ha un traig que és força bruig, que pot semblar de disseny de droles o de causes i tal, mas per eu que hi ha una mena d'identitat pictural que se trapa en Occitania e mai caco pensi que se trapa també en Catalunya, ben leu en Euskaleria e aquí me sembla que hi ha de ligam de faire, de monde d'encontrar e de treball de continuar. Sem a Berguei Bielonava, sem un país charneg aquí on se parla dues llengues, l'euskara e l'occità. Aquello paret e aquello de Berguei seran la resulta d'un projecte amb la comunitat d'aglomeració del País Basc e din l'encastre del festival Point de Vue, que és un festival de muralisme a Bayona. E m'han demandat de fer una residència aquí a Berguei Bielonava. Donc suis vengut per treballar 2 setmanes a encontrar el món del vilatge, a encontrar el treball del món que demoren ici. E d'aquells encontros he fargat aquella pintura e l'altra també, que conta un peu la vida evident de Berguei Bielonava. Sus aquella paret hi haurà un tros de poema d'Itxaro Borda en euskara. És escrit d'un costat a l'altre de les Pirineus. Me sembla que aquí el món podem lire això que hi ha marcat, que viene d'un silenci antic e hel·lelung. Quan l'ancien hostal de comuna, hi ha una maison per un peu tot el món. Hi ha les femmes del vilatge que venen jugar a les cartes aquí. Donc he decidit de dissenyar una mena d'idea d'astre, d'escasez, amb els símbols del joc de cartes, la lluna, el solel, els ferres de cavall, sanguinari per bona sort. M'agradaria pla que el món se dison que aquella pintura és una mena de rebat pel vilatge e que el món se sentisson representat per aquella pintura pel biais de la faire e també per això que s'hi trapa dessus, sobretot sus l'altre, que he ensajat de mostrar la vida paisana del vilatge amb el treball del mil, que s'hi trapa sus la paret de broques per esperucar el mil, e també hi havia una harga, una farga, e donc he ensajat de representar el treball del fere amb de causes que el fabre del vilatge fazia per el món d'aquí. Que me sembla un bon biais de pausar la pintura dins d'endrets com aquell, dins de vilatges que són en plena natura. Me sembla que seria millor qu'un street art grossas, belas, a mi pla aquel biais de treballar. Ensagi de trapar una pintura sense la presència de la llengua, mas me sembla que aquí, de per carriera, que hi ha una causa important de la mostrar aquella llengua, que és encara viva, que parlo encara, que diz de causes sus la l'entorn, sus el cantur, el cantur. Ha de causes a dire encara la nostra llengua, la llengua nostra, sus tot quan se maina de paisatge, d'ecologia. Me sembla que el
os nuns dels andrets, os toponims, an de causos de dire, podem aprendre un film de causos amb la llengua. També pot dir d'un viatge mai personal que se pot fer un viure del treball a l'entorn de la llengua occitana. I jo ne soy bravament content.